Aho reka tubasuhuze aho muherereye hose, yaba abaherereye muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, yaba abaherereye i Rwotamasimbi hakurya y'inyanja, yaba abadutega amatwi kandi baherereye mu bice bitandukanye by'isi, reka tubasuhuze kandi mu by'ukuri tubahe yambo. Rero twebwe tugarutse mu ngingo z'amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko mu ishyaka CNDD-FDD mu butegetsi bukuru muri iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ndetse murabizi neza yuko iki gihugu cy'u Burundi harimo haraturuka amakuru menshi. Turaza guhera ku ngingo ikomeye cyane, Guillaume Bunyoni yamaze kugenda afungurwa, ariko nyamuneka benshi baribaza bati ese kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yaba akoze iki gikorwa? Cyaba ari igikorwa cy'urukundo cyangwa mu by'ukuri yaba yibyariye ikishi? Kubera yuko mu mwaka utaha hateganyijwe amatora akomeye cyane ya Perezida wa Repubulika, aho bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri atarimo arahabwa amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe amaze igihe atakarizwa icyizere mu buryo budasanzwe. Ariko nanone umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda mu by'ukuri agaragara mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, abagerageza kugenda bavuga ku kijyanye n'uburwayi bwiwe. Ariko nyamuneka nuko amakuru dukomeza kugenda tubona kandi tunakurikije amashusho tumaze iminsi tubona uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri agaragaramo, nuko bigaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe ari buzima, ndetse binatandukanye n'amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yaba arwaye arembye. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo. Cyakora biravugwa yuko mu ishyaka riri ku butegetsi ho rukinga babiri, ni ibibazo by'ubukene biri mu ishyaka. Ariko nanone si icyo cyonyine bari gupfa, hari n'amakuru avuga yuko nyamuneka kugeza izi saha kuba hataraboneka kandida perezida ugomba guserukira iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, nacyo ari ikindi kibazo gikomeye cyane ndetse kitarabonerwa n'igisubizo, aho bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose we yamaze kugenda akurwa akwilisite cyangwa se akurwa ku rutonde rw'abagomba kugenda bahatanira uyu mwanya wa Perezida wa Repubulika. Murabizi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku mwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2020, ariko nanone imyaka 6 irashize uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ayobora uyu mugambwe ndetse anayobora iki gihugu muri rusange. Abenshi bakomeza kugenda bamushinza yuko mu myaka yose igera kuri 6 amaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi nta terambere, nta gikorwa na kimwe atezweho, ndetse nta n'icyo agomba kuzamarira abarundi. Abenshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga yuko ikosa rikomeye cyane abaturage b'abarundi bakongera gukora ari ukongera guha umwanya no guha icyizere uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, mu gihe muri iyi myaka 6 yose ishize nta kintu kigaragara gifatika cyangwa se amwe mu mavugurura yaba yarakozwe n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse benshi bakashishikarizwa yuko bagomba gukora ibikorwa bya politike kugira ngo mu by'ukuri barebere hamwe uburyo bagomba kuba bakura Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, kugira ngo barebe ubundi buryo bakimika undi muyobozi ushobora kuba yabarwanirira mu bibazo byabo bya buri munsi bahura nk'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tugaruka kuri izo ngingo turebe uburyo bihagaze, ariko nanone tuze gukubitira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'ubundi tuze kureba mu by'ukuri ikijyanye n'intambara zikomeje kugenda zirwanwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'abarundi n'ubundi biracyakomeje, ibintu biracyari bibi cyane. Biravugwa yuko rero ingabo z'u Burundi muri Poezelo abakomeje kuhakubitirwa mu buryo bukomeye cyane, aho bafatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho bivuga yuko twirwaneho na M23 rwose bakomeje kwihagararaho mu buryo budasanzwe, mu gihe muri iyi minsi leta ya Kinshasa yakajije ibitero byayo bya drone birimo biribanda mu birindiro by'izi nyeshyamba za M23. Ariko nanone turaza kugaruka hariya mu mujyi wa Goma, naho tubabwire ngo bizindutse bite nyuma yuko ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare rwose M23 yabyutse ihura n'akaga gakomeye cyane. Ariko nanone muri iyi minsi Perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo biragaragara yuko ibi bintu yamaze kugenda abishyira ku rundi rwego. Ibi bintu Perezida Tshisekedi mu by'ukuri yamaze kugenda abishyira ku rundi rwego, nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara ibitero bya drone biri kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za M23. Ejo mu by'ukuri muri quartier Tagiri cyangwa se quartier ituyemo abagwizatunga, ndetse by'umwihariko iyi quartier ikaba ituyemo n'abadiplomate n'abanyepolitike batandukanye hariya mu mujyi wa Goma.
Biravugwa yuko mu gitondo cya kare rero haje kwibasira ibitero bya drone byaje kuraswa mu by'ukuri ku rugo bivuga yuko bari baketse cyangwa se amakuru y'ubutasi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bari batanze yuko mu by'ukuri haba hacumbikiye uwo bita Joseph Kabila cyangwa se Colonel Nanga akaba ariho yaraye. Mu by'ukuri rero ibi bitero byari bigamije kuba byagenda bibarimbura, ariko nyamuneka amakuru azindutse nuko tayari byamaze kugenda bimenyekana yuko leta ya Kinshasa ibi byose irimo iragenda ibishyira hejuru y'umutwe w'inyeshyamba za M23 yuko arizo zaba ziri ibiri inyuma, ndetse biravugwa yuko mu by'ukuri ibi ngibi bishobora kuza kugenda biba akaga gakomeye cyane. Si we wenyine ariko nanone biranavugwa yuko bari kugenda bashinza yuko ngo mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda cyaba kibiri inyuma ndetse hamwe n'izi nyeshyamba za M23. Ibyo byose rero ni ingingo z'amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda acicikana mu bitangazamakuru muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Turaza kugenda tugaruka mu burasirazuba bwo hagati naho turebe ngo amakuru azindutseyo. Murabizi neza yuko mu minsi yashize by'umwihariko ni ku munsi wo kuwa kabiri twababwiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Israel bari bamaze iminsi bahigira guhitana Mujitaba Khamenei. Uyu nguyu akaba umuhungu wa nyakwigendera Ali Khamenei. Mu by'ukuri byamaze kugenda mu by'ukuri bigaragara yuko uyu Mujitaba Khamenei yagabweho ibitero bikomeye cyane ndetse bisiga bimukomerekeje. Ubu rero biravuga yuko ubuvuzi bukomeje guhabwa uyu mugabo cyangwa se mu by'ukuri uyu muyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Irani. Murabizi neza yuko intambara igiye gufata hafi ibyumweru bibiri irimo irarwanwa hagati ya Israel ndetse n'igisirikare cya Irani, tutanibagiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa ukomeye cyane waje kurwana ku ruhande rw'igihugu cya Israel. Ngira ngo Perezida Donald Trump mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri atazigera yemerera yuko mu by'ukuri iki gihugu cya Irani gikomeza gucura intwaro kirimbuzi, nyuma yuko urwego rushinzwe ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ndetse n'urwego rwa Mossad ya Israel bose bakomeza kugenda mu by'ukuri bagaragaza yuko ngo Irani yaba igeze kure umushinga wayo wa nuclear cyangwa se wo gucura intwaro kirimbuzi, kandi ngo mu gihe Iran yaba itunze intwaro kirimbuzi byaba ari menase ku gihugu cya Israel. Ariko nanone si yo yonyine, n'ibihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Turaza kugenda tugaruka muri izo ngingo z'amakuru, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho muze kudukundira, mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibana namwe kandi bibanezeze aho muherereye gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo rero reka dutangire amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi nk'uko twamaze kugenda tubibabwira. Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda atangaza benshi, tayari yamaze gutanga imbabazi zikomeye cyane ku mugabo bita Alain Guillaume Bunyoni wari umaze iminsi afunzwe imyaka igera kuri 3. Yarishize uyu mugabo wahoze ari ministre ndetse akaba yari afite n'ipeti rya generali, ariko nanone yaje kuyobora polisi y'igihugu cy'u Burundi imyaka 3 yarishize ari inyuma y'igihome. Ariko nyamuneka nyuma yo gukomeza gutabaza kubera uburwayi butandukanye uyu mugabo yakomeje kugenda agira, biravugwa yuko yamaze kurekurwa ku munsi w'ejo ndetse anahabwa imbabazi na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru kandi akomeza kugenda agaragaza yuko Alain Guillaume Bunyoni yamaze kugenda afungurwa, ariko nanone bimwe mu bitangazamakuru by'umwihariko bisanzwe bikora inkuru z'ubucukumbuzi biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yikururiye ikishi kuba mu by'ukuri yaba arekuye uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni, kubera yuko mu by'ukuri murabizi neza yuko ibikorwa bya politike byiwe ntago byigeze bihagarara, ndetse amakuru avuga yuko haba hari umugambi ukomeye cyane wa Reverien Ndikuriyo n'uyu Alain Guillaume Bunyoni kuba mu by'ukuri batembagaza ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe azaba akeneye kuba yakongera kwiyamamaza. Perezida Evariste Ndayishimiye rero mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara yuko abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bamutakariza icyizere nyuma yuko imyaka igera kuri 6 yihiritse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nta mavugurura atandukanye akora, yaba mu buryo bwa politike, yaba mu buryo bw'ubukungu ndetse no mu zindi bindi bisata. Ariko nanone abandi baturage bakavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yaba ari umugabo mu by'ukuri bigaragara yuko yaba akunda abanyagihugu, ariko nanone benshi bakibaza bati gukunda abanyagihugu ntacyo bahaye byo byaba bimaze iki? Muri iyi minsi rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yafataga inshingano zikomeye cyane zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ngira ngo mwarabibonye uburyo ibice byose by'igihugu cy'u Burundi abaturage ababyeyi bashashe ibitenge bishimira kuba uyu mugabo yongeye kubaserukira ku ruhando rw'umugabane wa Afurika. Ariko nanone benshi bakavuga bati uyu waba ari wo mwanya ukomeye cyane, ndetse ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye
byaba ari disadvantage cyangwa se ntabwo byaba ari amahirwe kuri we kubera yuko ashobora kwita ku bikorwa by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akirengagiza yuko umwaka utaha mu by'ukuri hateganyijwe amatora kandi mu by'ukuri agomba kugiramo uruhare ndetse no gushaka uburyo yakongera gushaka umwanya cyangwa se gushaka amajwi muri CNDD-FDD kugira ngo mu by'ukuri bazamutange nk'umukandida perezida ugomba kubaserukira umwaka utaha. Ariko nanone muri CNDD-FDD hari amakuru avuga yuko kugeza izi saha kuba hataraboneka ugomba gutangazwa nk'uzaba kandida perezida nuko hagati mu ishyaka harimo ibibazo no kutizerana. Ngira ngo murabizi neza yuko mu minsi yashize hacicikanaga amakuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo yaba yararozwe, nubwo gose twaje gutohoza amakuru tukabona yuko mu by'ukuri yaba ari amakuru y'ibihuha yaje guturuka mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko icyo tuzi neza kandi tudashidikanyaho nuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri ni abagabo babanye mu buryo bw'uburyarya. Isaha n'isaha mushobora kuzumva ngo Reverien Ndikuriyo yiyomoye mu ishyaka rya CNDD-FDD ashinge ishyaka rye rya politike. Ariko nanone amakuru aturuka mu b'imbere w'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo agaragaza yuko no mu gihe atakiyamamaza atanzwe nk'umukandida perezida n'ishyaka riri ku butegetsi, we aziyamamaza nk'umukandida wigenga kugira ngo mu by'ukuri arebe yuko nawe yafata umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye atahwemye kugenda agaragaza yuko cyagiye kigira esheke. Ubwo bari mu nama cyangwa se ikoraniro kaminuza ryagombaga gusiga rigaragaje umukuru w'umugambwe, ndetse iri koraniro kaminuza ryasize uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari nawe wongeye gutorerwa kuyobora uyu muryango. Nibwo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yagaragaje yuko ibikorwa byose by'iterambere iki gihugu cy'u Burundi kugeza aya masaha bafite babikesha uwo bita Ndadaye. Ku buyobozi bwa Ndadaye nibwo bivugwa yuko mu by'ukuri bimwe mu bikorwa remezo, amabarabara, amavuriro, imihanda n'ibindi byose, ibyo byose byagiye bikorwa ubwo uyu mugabo yari ku butegetsi. Bishatse kuvuga yuko mu by'ukuri kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagera ku butegetsi igihugu cy'u Burundi hari ibyo cyagiye kibura kandi mu by'ukuri kugeza n'aya masaha abaturage bakennye. Amakuru rero byahise bigaragara yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, ngira ngo muramuzi, ni Angelina Ndayishimiye, niwe byagaragaye yuko atigeze yishimira n'ibyatangajwe n'uyu mukuru w'umugambwe cyangwa se n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, ndetse binagaragaza yuko hari akangononwa gakomeye cyane hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, mu by'ukuri udahwema kugenda yopoza cyangwa se udahwema kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nka perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuvuga, ariko na Reverien Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe nawe akagira ibyo atangaza. Ibi rero ni akaga gakomeye cyane, ni ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigwirira iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka bikagaragaza yuko isaha n'isaha ibintu bishobora kuza kongera kwanga ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu gihe aba bayobozi bo baba bakomeje kugenda mu by'ukuri bashyamirana mu bihe bitandukanye, ndetse no kuba harabuze amahitamo agomba kuba yagenda akorwa kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi gihabwe politike igezweho. Reka rero tubabwire nanone ku ngabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyijemo na operasiyo zitandukanye n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi FDNB mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu mujyi wa Goma amakuru akomeje kugenda aturukayo, biravuga yuko drone zidasanzwe zirimo zirahaguruka ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura, arizo zirimo zirifashishwa mu kurasa mu bice bitandukanye kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Mu minsi yashize M23 yatanze gasopo ndetse inashyira hanze itangazo yihaniza igisirikare cy'u Burundi yuko cyaba kirimo kiragira uruhare rukomeye cyane rutaziguye muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kubw'ibitero bikomeye cyane birimo birifashishwamo drone. Ariko bikavugwa yuko izi ndege zirimo zirahagurukira ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura cyitiriwe Michael International Ndadaye Airport. Ahangaha rero bikavugwa yuko inyeshyamba za M23 ngo zigomba gukora operasiyo zikomeye cyane kugira ngo zijye guhagarikira umuriro aho urimo uraturuka. Ariko muranabizi neza yuko ubwo inyeshyamba za M23 zafataga umujyi wa Uvira, FARDC yahungiye i Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi, abo bose niko bahungiye i Burundi. Ariko biravugwa yuko nyuma yuko
yuko M23 yivanye mu mujyi wa Uvira kubwo kubahiriza amasezerano ya Doha yararimo arategurwa, ariko kugeza isaha akaba yarabigaragara ko yakubise igihwereye, nibwo uyu mujyi mu by'ukuri wongeye kugarukamo ngo za FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ubu rero bikaba biteje inkeke, bivugwa yuko mu by'ukuri M23 ishobora kongera kwa advancinga ikajya hariya mu mujyi wa Uvira, ikajya kongera gukupira amazi n'umuriro ingabo z'u Burundi, ndetse ibingibi bigaragara yuko byagize ingaruka ku baturage batuye mu bice bya Gatumba, batuye mu bice bya Cibitoke ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse benshi mu baturage baranavuga yuko mu by'ukuri bitakabaye byongera kubera yuko bagiye bagira ingaruka zikomeye cyane kubera aya mahitamo ya politike. Turababwira kandi nanone yuko